guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu guys. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar, nggak ada ruginya kalian subscribe channel kita. Dan dukung terus channel ini untuk menjadi channel nomor 1 uning-uningan sedunia. Ya kan? Biar maju musik Batak Indonesia. Oke, mulai teh horas.
anak koki lo orang orang dia gimana ya? Gabi, anak koki. Gabi emang. Mangulasi ulang asa adong si pagpagaho pahit sa pagmatang unang bain malas di roha asa unang terlambat lang kami gabi marisua susur main ang tatali pong langit dahil nagkita susur main ang tapak-topak susur main ang akana susay tayo aso adong sendiri hona macam masuri akan marcahati tayo aso na boy sonak dihitulah ay hati ko rada nahot ditaron ay daton dia putar Lasaro Hatta. kurang lelah mati kita
Gabi emang. Gabi. Tidak koloni saya juga makan dari nasi pada mamono tuan pena manusia pikiran di asasona roham lahu manguna saksude kau lau siganu bari hey mola sabar hosala burji hola mangula kasih ulami dan taga bosoda bang saksude kana bina cita di rohani dengan mana pengolu aku jalan seorang mana pikiranmu sohari mau digowani aku di unang magitan roham unang malias roham mangida somak kau sama le hey mana dos takut na jalan dos na tuan na angko di pertoluan oh molo siduan gadong dona tu molo siduan hasan dona tu molo siduan adikan sai adikan dona roh molo siduan aroan sai naro rupiah kacau mana mau sama le daun kalau sana gale di wahini ulama kana di kacala sang rupiah kacau mana mau sama le daun kalau sana gale asadeka sude asarata sude ayo dori halamon itu hari Gabi. See
kasumpat di batuan nanti.